28 август дар ноҳияи Данғара асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ, комплекси агросаноатии мурғпарварии ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Мармариро ифтитоҳ карданд. Сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар деҳоти Себистон нахуст бо бардоштани парда аз рӯи лавҳаи рамзӣ ба фаъолияти инкубатори корхона оғоз бахшиданд. барои сохтмони инкубатор дар деҳоти Себистони ноҳияи Данғара 1 гектар замин ҷудо гардид. дар ин ҷо биноҳои истеҳсолии ҳозиразамон ва иншооти ёрирасон бо насби таҷҳизот ва технологияи навтарин, инчунин гузарондани системаи инфрасохтори муҳандисӣ бо дар назардошти талаботҳои санитарии эпидемиологӣ сохта ба истифода дода шуд. ҳаҷми умумии маблағи бунёди корхона 14 миллион сомониро ташкил дода, дар инкубатор 20 нафар бо ҷои корӣ таъмин гардид. масоҳати сохтмони зери бинои инкубатор беш аз 2000 метри мураббаъро ташкил медиҳад. иншоот аз минтақаи коркарди санитарии техника, ҷои қабули тухми инкубатсионӣ, сардхонаи нигоҳдории тухми инкубатсионӣ, ҳуҷраи гузоштани тухми инкубатсионӣ бо аробаҳои махсуси қутидор, толори ҷевонҳои инкубатсионӣ, толори ҷевонҳои чӯҷабарорӣ, ҳуҷраи эмгузаронӣ ва ҳуҷраи таҳвили чӯҷаҳо иборат мебошад. сардхонаи нигоҳдории тухмҳо бо таҷҳизоти ҳозиразамон муҷаҳҳаз буда, ҳарорати дохилӣ дар сатҳи 15 дараҷа гармӣ нигоҳ дошта мешавад, зеро дар ин дараҷа ҷунбиши ҷанини тухм оғоз намеёбад. вақте ки тухм вориди корхона мешавад, мо тухмро дар дараҷаи 18 нигоҳ дошта дар муддати 2 рӯз, баъд онро гирифта пеш аз ба ҷевонҳо гузоштан тухмҳоро ба навъҳо ҷудо мекунем. тухмҳое ки нуқсон доранд, тухмҳое ки пусулоқҳояшон тунук мебошанд, тухмҳое ки холча донача доранд, мақсад тухмҳое ки нуқсон доранд ва ғайраҳо, мо ҳамин тухмҳои нуқсондорро ҷудо карда тухмҳои босифатро гирифта ба яктонҳо мегузорем. дар 37 дараҷа гармӣ дар 45% намнокӣ нигоҳ медорем. дар ҳуҷраи дигар тухмҳоро ба аробаи махсуси қутидор гузошта дар 25 дараҷа гармӣ нигоҳ медоранд то ҷанини тухм ба ҷунбиш дарояд. баъд аз ин аробаҳоро дар ҷевони инкубатсионӣ ҷойгир намуда то 18 рӯз онҳоро дар ҳарорати 38 дараҷа гармӣ нигоҳ медоранд. 3 рӯзи охир тухмҳо ба ҷевонҳои чӯҷабарорӣ гузаронда мешаванд ки дар ин ҷо чӯҷаҳо аз тухм мебароянд. баъди 18 рӯз мо тухмҳои аз ҷебони инкубатсионӣ ба сабадҳои махсус гирифта ва ба ҷебонҳои чӯҷабарорӣ бурда мемонем ва дар муддати 3 рӯз чӯҷаҳо мебароянд ва мо чӯҷаҳои босифату солимро ҷудо карда мегирем ва баъдан онҳоро эмгузаронӣ мекунем то он ки ба худ ягон вирус ё ягон касалиҳоеро ба худ қабул накунанд ва баъдтар онҳоро мо интиқол медиҳем. ҳангоми гузаронидани тухмҳои инкубатсионӣ ба ҷевонҳо мо онҳоро тавассути асбобҳои махсус муоина месозем ва инкишофи ҷанини онро муайян мекунем. мавриди зикр аст ки барои пайдо гаштани чӯҷа 21 шабонарӯзум тухм дар ҷевон нигоҳ дошта шуда, меъёри муайяни барориш 80%-ро ташкил медиҳад. шумораи ҷевонҳои инкубатсионӣ 16 ва ҷевонҳои чӯҷабарорӣ 5 ададро ташкил медиҳад ки ғунҷоиши ҳар кадоми онҳо ба 19200 дона тухм баробар мебошад. иқтидори гузоштани тухми инкубатсионӣ дар як моҳ беш аз 460 000 донаро ташкил медиҳад. иқтидори солонаи барориши чӯҷа дар инкубатор зиёда аз 4 миллиону 500 000 сарро ташкил медиҳад ки аз ин 3 миллион сарро ба мурғхонаи комплекси паррандапарварии Мармарӣ барои парвариш таҳвил медиҳанд. чӯҷаҳои боқимондаи корхона барои таъмини дигар мурғхонаҳои кишвар бо чӯҷаҳои хушзоти гӯштӣ пешниҳод мегардад. барои таҳвили чӯҷаҳо аз инкубатор ба мурғхона техникаи махсус гардонда шуда бо мақсади риояи талабот ва меъёрҳои муайяннамудаи соҳа дастрас карда шудааст. дар ин ҷо низ коргарон бо шароити хуби корӣ, бахусус маоши баланд, ошхона, либосҳои корӣ, маҳлулҳои безараргардонии гигиенӣ ва ҷойи истироҳат таъмин мебошанд. ман миннатдорӣ худро ба ҷаноби олӣ баён мекунам ки ба мо занои хонашин ҳамин хел корхона бунёд кардан, ҳамин хел шароит
مهیا کردند که ما همین خزانای خونشین صاحب کار، صاحب معاش نقص شدیم. مینداری خود را بیان میکنیم که در همین نزدیکی خونمون که همین خیلی ما صاحب کار شدیم زنای خونشون. تشکر زیاد به جناب عالی. تجهیزات اینکوباتور به همه طلبات جوابگو بوده. استحصال شرکت با نفوذ جمهوری مردمی چین EI فارمینگ می باشد که در بازارهای دولت‌های اروپا و آسیا موقع نظررس را اشغال می نماید. پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان با رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی بعد افتتاح بینای اینکوباتور در دهات سیبستان فابریکای پرنده پروری مرغ گوشتی کمپلکس اگروصنعتی مرغ پروری جمعیت دارای مسئولیت محدود مرمری را افتتاح کردند. کارخانه زمانوی با مقصد ادامه عملی‌گردانی اقدام و نقشه‌های سازنده، رسیدن به هدف‌های استراتژی صنعتی‌کنانی با سرعت کشور، تأمین امنیت عضوخواری مملکت و در عمل تطبیق نمودن سیاست بنیادکارانه حکومت جمهوری بنیاد گردیده است. سمت اساسی فعالیت کارخانه ما این پرنده پروری می باشد و استحصال کردن گوشت مرغ است. اقتدار استحصالی کارخانه در یک سال زیاده از 5000 تن گوشت را در بر میگیرد. چوجه یک روزه را ما هنگام وارد کردن در هر یک سیخ به مقدار زیاده از 30000 سر در سیخ ها جابجا میکنیم و تجهیزات هایی که ما امروز وارد کردیم تجهیزات ها پورا همه تجهیزات های نو معاصر بوده برای در سطح و صفت بلند و برای در یک حالت استانداردی قرار دادن همه طلبات‌های بایدتاری و طلبات‌های سانیتاری که برای پرورش نمودن چوجه لازم است اینها پیش بینی شدند. سیاست پیشگرفته راهبران جمعیت این تأسیس دادن سلسله پوره استحصالی می باشد که زنجیره پوره از استحصال تخم اینکوباسیونی خواباندن تخم اینکوباسیونی برآوردن چوجه و تو محصولات نهایی پیش بینی گردیده است که این هم باعث اون میگردد که محصولات ما باز هم دسترس‌تر بگردد برای خلق عزیز خودمون. کمپلکس اگروصنعتی با در نظر داشت تأمین بازار استعماری پایتخت مملکت که تحت نظارت به‌واسطه رهبریت مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه قرار دارد، جهت سری وقت و با صفت اعلی پیشنهاد نمودن محصولات استحصال وطنی فعالیت خود را پیش میبرد. حدود مرغخانه 22 از 175 گکتار زمین را در بر گرفته. در آن بینای معمولی 12 فرمه پرورش پرنده، 4 انبار، بینای سانیتری، 2 منطقه کارکرد سانیتری تکنیک و آب انبار ساخته شده است. در هر یک فرمه تا 30000 سر مرغ پرورش کرده می شود و دوره پرورش 45 روز را در بر می گیرد. ذات پرنده که ما وارد کردیم با ذات راس 308 منصوبیت داشته. عین زمان چوجه که در اینجا ما میبینیم در سن 14 روزگی قرار دارد. ما این چوجه ها رو تا 45 روز پرورش داده وزن زنده آنها در طول 45 روز تا 3.2 کیلو میرسونند. نگفته نماند که شرط و شرایطی که چنانی که شما میبینید برای پرورش مرغ مساعد بوده. عین زمان حرارت داخل مرغخانه 28 درجه را تشکیل میدهد و این هم به معیارهای لازمه پرورشی جوابگو می باشد. با استفاده از اقدار همه مرغخانه ها امکان است در یک سال زیاده از 3 میلیون سر مرغ پرورش کرده شود. مبلغ عمومی سرمایه به بنیاد کارخانه جلب گردیده 104 میلیون سومانی را تشکیل داده. در آن زیاده از 130 جای کاری نو تأسیس شده است. از این شماره متخصصان کسبی سطح عالی و کارمندان قطاری را شهروندان کشور در بر میگیرد. من زندین و جمگان ساکن دهه سیبستان ناحیه دنغره مدت چند ماه می شود که در این کارخانه پرنده پروری مرمری کار و فعالیت دارم. ما با تمام شرایط ها مهیا می باشیم. اولیگ را سر وقت می گیریم. 3 وقت اوقات گرم. ما شکرگزار از آن هستیم که چنین کارخانه ها را با ما مهیا کردند. ما زنان بانوان دهه سیبستان صاحب کار شدیم. ما زنان بانوان همین کارخانه و جناب عالی مینداری خودمان را بیان میکنیم که چنین کارخانه ها به ما مهیا کردند. در فرم ها تجهیزات معاصر شرکت های اروپایی و خطایی نصب گردیده است که از خطای خوراکدهی، آبدهی، روشندهی، گرمدهی و هوا تازه کنی عبارت می باشند.
таҷҳизоти муосир ҳарорати дохили фермаҳои парвариши паррандаро аз рӯи талабот ва меъёри соҳаи паррандапарварӣ мӯътадил нигоҳ дошта барои парвариши мурғҳои хушкзод муфид мебошад. қобили зикр аст ки таҷҳизоти корхона ба таври автоматӣ фаъолият намуда бо компютерҳои махсус идора карда мешавад. айни замон мо дар цехи як қарор дорем ва ҳамаи цехҳои мо бо чунин таблои компютерӣ муҷаҳҳаз гардонида шудаанд. ин таблои компютерӣ ба мо имконият медиҳад ки назорати дохилшавии вурудии ҳаворо, хуруҷии ҳаворо, назорати гармову сардии ҳаворо ва ҳамзамон намнокии ҳаворо назорат кунем. системаҳои хунуккунандае ки дар қисмати пеши мурғхона ҷойгир шудаанд, инҷо қисмати воридшавии ҳавои сард мебошад ки тавассути сенсорҳо онҳо назоратшавандаанд ва ҳангоми боло ё поён рафтани температура дар таблои компютерӣ ба мо муайян мешавад ки айни замон бояд чанд вентилятор кор мекунад ва мутобиқи воридшавии ҳаво теъдоди лозимаи вентиляторҳо, ҳавокашҳо ба кор шурӯъ мекунанд. ҳамзамон назорати ҳавои гарм, назорати ҳавои гармиро низ бо ин табло мо назорат мекунем ва тамоми процессҳои лозимӣ барои истеҳсолот ва организми солими чӯҷа зарур аст дар инҷо зери назорат қарор гирифта мешаванд. ҳамзамон равшаннокии дохили цех ки мисол бар мо люксҳои лозимаро мо дар инҷо ҳангоми ворид кардани чӯҷа дар синни якрӯзагӣ ба ин табло он меъёрҳоро ворид мекунем ва дар асоси он маълумоти воридкардаи мо люксҳои равшаннокии дохили цех яъне ки пасту баланду ва назоратшаванда мешаванд ки ин ҳам барои рушди ҳар як чӯҷа ба мо мусоидат мекунад. ҳамзамон барои витаминкунонӣ, барои эмгузаронии чӯҷаҳо ба мо дар мо таҷҳизотҳои махсуси дазатрон дар инҷо насб карда шуданд ки меъёри лозимаи витаминро ба 1 тонна об ё ин ки ба ҳар як сар чӯҷа дар инҷо назоратшаванда аст ва мо бо ин асбоби дазатрон метавонем меъёри лозимаи витамин ё ин ки эмгузаронии чӯҷаро назорат кунем. идоракунии автоматии таҷҳизот имкон медиҳад ки меъёрҳои зарурӣ дар фермаҳо зери назорати доимӣ қарор гирифтанд. коргарон аз иваз шудани ҳама гуна нишондиҳандаҳо сари вақт хабардор гарданд. дар вақти бунёди корхонаи мурғпарварӣ ҳама талаботи беҳдоштӣ ба инобат гирифта шудааст. имрӯз зиёда аз 130 нафар коргарони маҳаллӣ бо ҷои кор таъминанд, бо хӯроки гарм, либоса таъмин мебошанд. таҷҳизотҳои насбшуда пурра бо тарзи автоматикӣ кор мекунанд. зиёда аз 20 адад техника барои корхона ворид карда шуда дар ҳолати омодабош қарор доранд. дар корхона тамоми меъёрҳои санитарию бойторӣ риоя карда мешаванд. мо кӯшиш мекунем ки мардумро бо маҳсулоти тоза ва хушсифат таъмин намоем. инфрасохтори ҳудуди мурғхона бо хати барқ ва хати об таъмин гардида роҳҳои он мутобиқ ба стандартҳо мунфаш карда шудааст. дар иншооти мазкур барои мунтазам фаъолият намудани мурғхона шароит фароҳам оварда шуда дар баробари ин зиёда аз 20 техника ва механизмҳои махсус истифода мешаванд. баробари ба кор ҷалб кардани сокинони маҳаллӣ барои онҳо шароити беҳтари корӣ низ ташкил гардидааст. аз ҷумла онҳо бо хӯроки гарм, либоси корӣ, маоши хуб ва лавозимоти корӣ таъминанд. дар баробари ин ҷиҳати пешбурди корҳои ободонӣ гирду атроф ва дохили мурғхона кабудизор карда шуда беш аз 2500 бех дарахт шинонда шудааст. фаъолияти мурғхонаи нав мутобиқ ба ҳадафҳои стратегии ҳукумати мамлакат ба хусус таъмини аҳолӣ бо ғизои хушсифат ва саноатикунонии босуръати кишвар ба роҳ монда шудааст. 28 август дар шаҳри Душанбе асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ, забхонаи комплекси агросаноатии паррандапарварии ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Мармариро ифтитоҳ карданд. забхона дар масоҳати 1.7 гектар бунёд гардида аз биноҳои маъмурӣ, истеҳсолӣ ва иншооти ёрирасони муосир иборат мебошад. инчунин дар ҳудуди забхона бо риояи ҳама талаботи санитарӣ, эпидемиологӣ, инфрасохтори муҳандисӣ аз қабили хатти оби нӯшокӣ ва техникӣ, хатти қувваи барқ, корезӣ ва селпарто гузаронда шудааст. ҳадафи ифтитоҳи корхонае ки имрӯз аз тарафи ҷаноби олии муҳтарам пешвои миллат кушода шуд,
таъмин намудани ҳадафи стратегии давлат оид ба амнияти ғизоқоварӣ ва воридоти васкунандаи маҳсулот мебошад. мо мақсад дорем ки бо маҳсулоти худ бозори дохилии Душанбе ва Ҷумҳурии Тоҷикистонро таъмин кунем, то ки аҳолии мо аз гӯшти паррандаи босифат таъмин карда шавад. Хусусияти маҳсулоти мо дар он аст ки мурғҳои дар корхонаи мо ба тарзи дасткуш ва ҳалол забҳ карда мешаванд. сифати гӯшти мурғ ба дараҷаи аъло нигоҳ дошта мешавад, зеро ки таҷҳизотҳое ки мо васлу насб кардагем ҳозиразамон мебошанд ва ба тамоми талаботҳои ҳозиразамон ҷавобгӯ мебошанд. баъд аз таъмин кардани бозори дохилӣ бо маҳсулоти гӯшти парранда, мо дар оянда нақша дорем ки иқтисоддорҳои истеҳсолии худро васеъ карда гӯшти паррандаро низ ба бозорҳои беруна барои содирот пешниҳод намоем. бинои истеҳсолӣ аз ҷои қабули парранда, коргоҳи забҳ ва кандани парҳо, коргоҳи таҳлияи паррандаҳо, шустан ва хунук кардани гӯшти парранда, коргоҳи ба қисмҳо ҷудо кардани парранда ва бандубаст, сардхонаҳои махсуси яхкунандаи гӯшт то 18 дараҷа хунукӣ, сардхона амборхонаҳо бо нигоҳдории маҳсулот дар 18 дараҷа хунукӣ иборат мебошад. мавриди зикр аст ки ҷараёни забҳ бо риояи рукнҳои исломӣ ва талаботи мазҳабӣ бо тарзи ҳалол сурат мегирад. ҷараёни забҳ аз аввал сар шуда, яъне ки мурғ дохили корхона мегардад, дар он ҷо ба тарзи дасткуш забҳ карда мешавад, сипас партҳояш тоза карда дохили мурғ низ тоза карда мешавад ва сипас ба оби хунуке ки сифати гӯштро ба нигоҳ медорад дохил карда шуда, он то ним соат ё зиёдтар дар он нигоҳ дошта мешавад ва дар сардхонае ки 0 дараҷа ҳарорат дорад, дар он низ нигоҳ дошта мешавад. баъдан вақте ки гӯшти мурғ хунукӣ шуд, вайро тақсимот мекунанд ба қанотҳо, ба пойҳо, ба қафаси сина ва баъд аз ин он бастабандӣ карда шуда дар яхдонҳои махсус ки 40 дараҷа ҳарорати хунукӣ доранд то 18 дараҷа хунукӣ хунук карда мешаванд ва нигоҳдори он аз 6 то 12 моҳ имконият пайдо мекунад. асбобҳои забҳкунанда аз пулоди махсус ки дар соҳаи хӯрокборӣ истифода мешавад омода карда шудааст. аз кишварҳои аврупо ва ҷумҳурии мардуми чин дастрас шудааст. таҷҳизотҳои забҳхонаи мо дар бозори ҷаҳонӣ ҷои хос дорад. раванди истеҳсолӣ аз қабули парранда оғоз мегардад. шароити қабули парранда ба талаботи санитарӣ мувофиқ гардонда шуда, риояи меъёрҳои стандарти ҷаҳонӣ ҷорӣ карда шудааст. таҷҳизоти мазкур бо меъёрҳои стандартӣ сифати гӯшти паррандаро дар сатҳи баланд нигоҳ медорад ва гӯштро то маҳсулоти ниҳоӣ мерасонад. иқтидори таҷҳизоти забҳкунанда ба 3000 сар парранда дар 1 соат баробар мебошад. инчунин барои дар сатҳи зарурии забҳ кардани парранда дар ҳудуди коргоҳ буғхона сохта шудааст. буғхона дар 1 соат 1 тонна буғ истеҳсол карда оби таҷҳизотҳои забҳкунандаро дар 60 дараҷа гармӣ нигоҳ медорад ки дар раванди истеҳсолӣ истифода бурда мешавад. ҳамзамон ҳангоми шустани гӯшти парранда барои хунук кардани пешакии он дастгоҳи ях истеҳсолкунанда истифода бурда мешавад. дастгоҳи мазкур дар болои зарфҳои шустани гӯшти парранда насб гардида дар 1 соат то 500 кило ях истеҳсол менамояд. баъд аз анҷом ёфтани ҷараёни забҳ ва ба қисмҳо ҷудо кардани гӯшти парранда, он барои банду баст ба таҷҳизоти махсус ки аз давлати Италия харидорӣ карда шудааст таҳвил дода мешавад. таҷҳизоти насбгардида гӯшти паррандаро дар зарфҳои пенопластикии махсус бо иқтидори 3000 дар 1 соат бандубаст мекунад. ғайр аз ин таҷҳизоти дигари бандубаст низ ба истифода дода шудааст ки маҳсулоти яхкунонидашударо дар халтаҳои полиэтиленӣ бо ғунҷоиши 1, 2 ва 5 килограмм бандубаст менамояд. бо мақсади муайян намудани сифати маҳсулот лабораторияи махсус ташкил карда шудааст ки дар рафти корҳои забҳкунӣ ва истеҳсоли маҳсулоти тайёр аз рӯи сифат, намуд, андоза ва дигар нишондиҳандаҳои зарурӣ назорату корбарӣ ба роҳ монда шудааст. дар ниҳояти истеҳсолот маҳсулоти тайёр ва маҳсулоти бандубастшуда дар сардхонаҳои махсус ҷой дода мешаванд. дохили сардхонаҳои мазкур 40 дараҷа хунук буда, маҳсулот дар он то 18 дараҷа хунук карда мешавад. таҷҳизоти сардхонаҳо аз ширкатҳои бонуфузи хитоӣ CBFI харидорӣ гардидааст.
قابل ذکر است که بار اول در ضبطخانه سردخانه یخبندی عمیق حلقه پیچ وصل و نصب گردیده در این زمان در کشور بی‌نظیر به حساب می رود. سردخانه مذکور در حرارت 40 درجه خنکی فعالیت نموده قسم‌های پرنده را با اقتدار 3000 کیلوگرم در یک ساعت تا 18 درجه خنک می‌نماید. این تجهیزات امکان فراهم می‌آورد که گوشت پرنده صفت و غذانوکی خود را گم نکند، زیرا در مدت کوتاه یخ کننده می‌شود. اینچنین برتریت تجهیزات مذکور در آن است که فعالیت آن پوره به طور اتوماتیک براه مانده شده است. بعد از انجام یافتن روند استحصالات محصولات تیار نهایی در دو سردخانه انبارها که حرارت داخلی آنها 18 درجه خنک میباشد تا به فروش برآوردن نگاهداری کرده می شود. اقتدار 3 سردخانه انبارهای در ضبطخانه بنیاد گردیده 10، 150 و 300 تن را تشکیل میدهد. در اینجا محصولات استحصال شده در مدت دراز از روی معیارها نگاهداری کرده می شود. برای منتظم فعالیت نمودن ضبطخانه بیش از 15 تکنیک و مکانیزم‌های مخصوص کار فرموده می‌شوند که مهنت کارمندان را سبک‌تر می‌نماید. حجم عمومی مبلغ بنیاد ضبطخانه 51 میلیون سومانی را تشکیل داده. در دایره فعالیت ضبطخانه 100 جای کاری نو تأسیس یافته است. کارگران با شرایط خوب کاری به خصوص معاش سزاوار، آشخانه، لباس‌های کاری، جای برای استراحت تأمین می‌باشند. در مورد ساختمان از مسئله ساختمان خوب کشور و خارج استفاده کرده بود. از آن جمله برای دیوارپوش‌ها و بامپوش بینای цех از مسئله ساختمانی سه قبطه ساندویچ پنل استفاده نمودیم. ساندویچ پنل از دو طبق لیست متالی در بین آن پرکننده گرمی نگهدارنده پناپولیتان جایگیر است. بر اساسهای اساسی فرق کننده ساندویچ پنل با ایزوляция پناپولیتان در این است که پس بودن گذراندن گرمی و گیگروسکوپی مینیمالی. مساحت عمومی استفاده کرده ساندویچ پنل 8000 متر مربع تشکیل کرده بود. در رفت کارهای ساختمان زیاده از 200 نفر کارگر و متخصصان محلی با جای کار با خوراک گرم با معاش خوب تامین کرده بود. در برابر بنیاد کارگاه رهبریت جهت پیشبرد کارهای آبادانی گرد و اطراف و داخل ضبطخانه چاره‌جویی کرده درخت‌های همیشه سبز و آرایشی شناندند. بار دیگر یادآور میشیم که فعالیت کمپلکس اگروصنعتی مرغ‌پروری جمعیت دارای مسئولیت محدود مرمری ادامه زنجیره ارزش علاوه شده شرکت بوده مطابق با هدف‌های استراتژی حکومت مملکت به خصوص تامین اهالی با غذای خوش‌صفت و صنعتی‌کنانی با سرعت کشور بنیاد شده است. این تدبیر همچنین جهت غنی‌گردانی بازار استعمالی پایتخت با محصولات از لحاظ اکولوژی تازه گوشت پرهیزی عملی گردیده است. باید گفت که با بنیاد کمپلکس اگروصنعتی مرغ‌پروری جمعیت دارای مسئولیت محدود مرمری در ناحیه دنغره و شهر دوشنبه 250 نفر با کار دائمی تأمین گردید. بعد شناسایی با فعالیت شرکت پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان بر رهبریت مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه و صاحبکاران وطن دوست برای بنیاد چنین کارگاه معاصر دستگیری تشبسات سازنده حکومت مملکت و تشکیل جایهای نوی کاری اظهار سپاس کردند.